nang litum kaduk kaweta chining tungma mate chini ma Malong news along news than bangphu mate Malong news pu a channel along Birta than bangphu komatlo penang an tumbang ke chini po tahailo bon sitame penang an karbeng long arada tumke labangso a news along Birta than bangphu phan chini bang avela neli sitame pini ansi labangso a news along Birta than bangphu phan ka chini la lahayla mitum chini dam de prang etum chini dam sinang labangso Malong news 24/7 a channel ahem phu komatlo labangso Malong news 24/7 a news channel ahem phu la ke hir bang on teron hello tangte labangso a news a channel long lapan lam ke than ka parju mit thaigra lapan lam ke than a job ki pi thaigra labang phu mat a Birta than bang phu komatlo nili chini labangso a news channel long a Birta than bang phu phanang tum ka chini kang tungutum penang ando bon stame chini thek thedet sita me nang le tum matha ik nang nelo labangso a news channel Malong news 24/7 long a Birta than bang phu la ke anut ka prekalilo pening ingdeng plikebra sir kep karbili so nimso rong aje along Mr. Keva F anong e ke haidun abang phu Mr. Songsar timung hello athe alangli tumi hejong isi media tumpen interview chipi wai hurala bangso along lam kaning ye sitami alang news ke than wai mate Birta ke than wai hut alam kaning je a style ason sa dak sitami news atum phan interview ka chipi dun halang lam ning je dun mate lam che than dun halabangso a interview long labangso Mr. Keva F 2023 labangso songsar temung bang sitam halabangso interview long alang mithang akuru hirbang on teron na pan halabangso interview long alang amen enpo lahai hui pensili tum chini dam loje Malong news 24/7 long Birta than bang phuke anur ka prekalilo lake songsar temung henlo